Jedan ekspert, sve to, ono komplicirан spor i svi se ne mogu raditi. To što ovo već je vrijeme, baš to je moja sreća, a ne da se oni nešto nakon da to desi. Ne bi nikad. Ja bi se njima do penzije kuplje živci. Ništa me ne bi nastavio.